Dobar dan, dobrodošli u novo video na kanalu Slovenska ljubav. Danas je veliki praznik i ja došla u manastir Krušedol da bi pogledat šta interesantno, nikad tu nisam bila i onda vidjet ćemo ovo teritorija manastira. Mislim da ženski, pa ko zna, ne znam isto, treba da počitam, ali lepo, prosto super тут. Gore ide groblje i onda ja tako mislim sama crkva negdje tamo unutra. Ajde vidjet ćemo. Evo ulaz. Šta imam vnutra? Vnutra imam nešto nevjerovatno prosto. Evo. Prelepa crkva. Evo. Isto lepa, isto čisto. Puno cveće. Pa trebala bi neka rekonstrukcija, ali ne znam, vjerovatno to sada ne radят. Ali sama crkva baš lepo. Tak, ima тут manastirska prodavnica, onda tam kasnije uđemo. Pogledam, tu neki suveniri. To mene jako zanima. Svaki putak negdje idemo. Nevjerovatno. Sliki ima crkva, ali to vjerovatno sve jako staro. Nema nikoje rekonstrukcije, ali izgleda vrhunski, prosto tamo gore jako interesantno, vjerovatno to sve novo, ali to nešto jako staro. Ajde idemo unutra šta je. Evo pozadje na dvorište manastira. Evo dvuglavi orao. Isto slično i Rusija ima. Šta je napisano, ne znam. I onda još jedna razlika kako stavljati sveće. Sveće stavljati neke druge prostorije, gore ide za zdravlje, dole ide ruski za opakuj. Kod nas svi cveće u hramu. Kao istina turista uzela poklon za kuću i uzela cveće. Još neka razlika ima od ukrajinske, ruske i srpske crkve kad staviš cveće. Pa u Srbiji cveće ide staviti u vodu, a kod nas to u pesok. To je za mene velika razlika i kad prvi put je došla u Srbiju, pa tako mali šok neki bio. Evo ta razlika, svi cveće stojat u vodi, a kod nas to sve u pesku. Znači, u prodavnici zaboravila malu ikonu. Otišla staviti cveće i došao kod mene monah, ne znam kako to pravilno, i dones meni tu ikonu. Bože mili, eto. Ja v šocu. Ali nevjerovatni manastir. Prezadovoljna da došla tu i onda možda
Треба да još dojти tu da nešto poslikati. Sada idemo pogledam šta za manastirski izvor. Ovo je taj manastirski izvor, vjerovatno. Aha, evo. Sveta tetka ima tu. Tu možna staviti neki tako poklon za crkvu i tamo dole тоже. Da bi vjerovatno vratiti se. Evo. 5 dinara imam. A, Krušedol. Haha. Nevjerovatno. Pa ja to ne gotovala, ja to ne znala, ali vjerovatno na 5 dinara ovaj monastir. Onda ostavim njega tu. Onda tako. Вот такой он монастырь Крушедол. Интересный, красивый, необычный. Очень похож на наш русский, на наш украинский. Единственная разница, не единственная разница, разница в постановке свечей в церкви, разница в том, где они ставятся, и разница в иконах. Как мне сказали, в Сербии некоторые иконы очень похожи на греческий стиль написания, очень отличаются от русского православного стиля. Что-то похоже, что-то не похоже, но в целом место душевного отдыха прекрасное. Монастырь Крушедол оставил очень прекрасное впечатление. Поэтому все, кто хочет, приезжайте в этот монастырь, поглядите на него просто. Получите массу удовольствия, красота, чистота. Смотрите канал Славянская любовь. И будет что-то еще интересное. До встречи. Я станцію канал. Видимо, još nešto interesantno. Hvala svim za gledanje, za praćenje. Hvala svima za to što gledajte, pa i uživajte zajedno sa mnom. Ćao.